MSTV Meeng Tabi Basingbu Nomaitem Kajalna Kurumjari Hausit Nunthil Eba Pau Pizari Aikoi Yumda Atuba Matamda Hanjinaba Parliament Mifamda Kangangadabani Amadi Akaknaba Matam Ama Pigadabani Haiduna Akampat Ideal Girls School Dalariba Investingna CM Bangrotamna Chotnaba Hotnabada Manipur Police na tear gas cell kaya kaptuna Thugaibada Mioy kaya asok apan yaubada Natana school gi mahiroi kaya wantharakpadagi manakna hospital singda pukhatkre khongjang aduga marilinana committee on protection of mitai victims moregi chairman lesang tem inauchana phongdorakpada manipurda haukiba chahi gi me ahumdagi hauduna ngasi phawba chitharakliba irang asi tha 15 pharaklaba phawba lengakna apu masa khara pijaraga relief camp ta thamlakpa asi ekhoi leiba ngamdre inmesengi khanduna hauju chathariba assembly mifam asida lanjona tuna leiba miyoising karamba matamda yumda hanjan hangani haibagi chapchabi matam ama pibinaba assembly mifamna khanaduna warep ama lobiraba matung center da thabiu ekhoi izat leina yumda leiduna hingba pami tha 15 relief camp singda wana khangniba miyoisingbu punsinbagi wakhal khanbidana Lupa koti chamaga subna ama lakh humdramanga changna atopa fabricated house ama sana basinbiriba asi tawiganu asu yam khraba senfam asina Manipur Police amadi commando gi chun inaw singi mapangal kanaba thada biduna changba yadana leiba mafam singda akanba section thawang tawiduna changba yana basinbiu haina sub Ekoi violence thokna ba ekoi chachage ekoi chatri ba dubok tang di ekoi ngakpi senbiraga asoi ngam yaudana mapam jira mu pura phobo ekoi bu senbiu ngakpi senbiu haiba se police ki SP na chimbada ekoi haijakre leiriba ekoi gi leiriba phibam se karino phibam se yengbiu ekoi gi leiriba phibam se haiba su mukoi pura ga yenganjarabani si phawda ekoi gi wakat si mukoi su leiriba sarkar su manaraga ekoi gi chin men gani haragadi ekoi gi khongjam di haloi ekoi angam da thakta ekoi siraju changaju ekoi thingnajagani haiba se ekoi ma'am tamsike Nakal Amaromda Wangjing Kodom Pokpida Hangliber Relief Camp da Sangza from Lauduna Lady B Tangjam Roni Banani Oiduna Ngasi Pauba Tha Tara Maria Sida Relief Camp Singda Wana Khangliba Mioy Singi Awaba Kanana Su Ubide Government na Cheng Hawai Khara Piraktuna Sanga Loibadawna Hinghaliba Si Pende Yumda Leiduna Icha Isu Senaduna Icha Singbu Mahai Masing Ningthina Tamhangadaba Asida Icha Kaya Khun Ngakpa Khara Chatuna Larik Tambagi Hainabi Thadokre Mahai Tamgadaba Mahiroi Kayana Asumna Tawduna Leirabadi Lamdam Asi Tungda Kari Oirakani Tambangamde Maram Aduna Hauju Sathariba Assembly Mifam Asida Relief Camp ta Sangza from Lauduna Leiriba Imesing Karamba Matamda Makhoi Makhoigi Khunsingda Halhangani Haibagi Arepa Warep Ama Lawiduna Miyamda Asengba Ama Khangambiu Haiki Family ay matamida akoy bu kari numita kaya mayumda halakada no hay basi sarkari mafamda hangjaningi aduwa athu matamda karama matamda tang khat matam akakna ba hairega akoy bu yumda halangani hay basi akoy parja mayamda khangan biu haina ai press media gi thungda haijeri akoy ga wa basi sarkar na ju ubi akoy yam ware ri kem da sieng hawai super fan jaraga hingbaje akoy ngamdre la akoy bu yumda thinbiroi da leiraga di noi noi ge yumda akoy leijaraga akoy ge ri kem je noi amda leiraga akoy ge wa basi yengbiru laoba Manipur da thokliba lan asi Manipur gi Chief Minister Nongthamon Biren haubani haina handak pangthokiba Parliament mifamda Manipur gi MP Alfred Atharna phongdokhiba wapam asi impham yaudaba wapam ni Alfred Althar Kuki militant sing amadi mapan lamdagi narol da changlakhiba immigrant Migrant Singbo Sagat Pamisak Amani Haibasi Mayek Sing Natakle Haina Military Resurgence Forum MREF ki General Secretary Oinam Doren Maitena Phongdorakli Wapam Sing Asi Military Resurgence Forum na Sinduna Sangakfam Bazarda MP Alfred Altharna Phongdokhiba wapam adubu yaningdaba phongdokladuna chathakiba protest aduga marilinena Dorena phongdokhibani Dorena makha tarduna hai Manipur da thokliba irang asi Manipur gi Chief Minister na hobani hariba wapam asi yumpham yaude lan asi tasengna mapan lamdagi narol da changnakhiba twin kugi narco terrorist singna makhoi gi tonganba administration ama talakpa reserve forest ki mafam singda anoba khun kaya tasinna naba haurakpa hotnarakpa Poppy plantation tawduna lamdam asibu nisagi makon oinaba hotnarakpa asi thingnaba hotnakhiba Chief Minister da
अरानबा मरान कया पिसिलिबा असिना ताकपदी कुकी मिलिटेंट्ससिंगना अरानबा थबक कया चथरकलिबा सिदा अल्फ्रेड अर्थरना फोंगना सपोर्ट तौरे ताकपनी मणिपुरदा पॉपी प्लांटेशन तौबा थिंगबा हाइबसी मणिपुरगी चीफ मिनिस्टर खक्ता नते मणिपुर मियामनसु हिरम असिदा यावरिबनी अफबा थबक तौबदा सगवतनिंद्रिबा अल्फ्रेड अर्थरना लौरिबा वाफम अथुबदा हंदोकदबनी हाइनसु फोंदोखी पॉलिटिक्स पागुगरो को जाति से पागुगरो धर्म से पागुगरो इमा लेगा मणिपुर से कंदरे यादे इमा लेगा से शांति पुरते यादे लम्मचे नहीं तकावे यारो आये कोई जिदा पॉलिटिकल माइनस में तो ये दबेदा जाति के धर्म के हम तो ये दबेदा ये लोग कोपिरो अदुग अमतो ने इमा लेगा से शांति रा इमा लेगा स्टेट है ना भैया लोग से खबर लेगा हम हो जी हां भैया कि हमारी ये की साइड की आउटर की एमपी अल्फ्रेड अल्थरना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनब सिंबिगनु हाइना भारतीय जनता पार्टी खुंद्राकपम मंडल की प्रेसिडेंट मोयांगथेम देवरतन मैतैना फोंदोक्रे ngase मणिपुर प्रेस कप की थांजंग हॉलदा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा वफम असे फोंदोक अदुना देवरतन हाई हौजी जथरिबा पार्लियामेंट मिफम असिदा आउटर की एमपी अल्फ्रेडना मणिपुर की इरांग की हौरकपम असी चीफ मिनिस्टर नि सीएम सिलेबा मतमदा इरांग नेमथगनी हाइबसी अल्फ्रेड मसादा कुकी सिंगना थमलपा वाफम ओइरबसु इंडिजिनियस पीपल अमा ओइना इरांग असिगी हौरकपम खंगदबनी आउटर की एमपी ना पार्लियामेंट ता थमलिबा वाफम असि मणिपुर की इंडिजिनियस पीपल सिंग की ओइना यामना लाइबक थीबा अमने महाक मसा इंडिजिनियस अमनी हाइबा कावबगुमना था 15 फाजिलकलबा इरांग असिगी हौरकफम ममुत ताना खंगलमदबा अंगकपा फावी थोकलिबा लान असिगी हौरकफम असि लेंगाक असिना पॉपी कल्टिवेशन एनआरसी चटना हन्नबा होटनरुबा फॉरेस्ट लैंडसिंगदा लो काइना खुंदा सलकलिबसिंग तौथोकनबा होटनरुबा इलीगल इमिग्रेंट्सिंगा तौनरिबा सुगी वाथोक कया असिननी हाइबा अल्फ्रेड मसाना खंग्रिबसि करिगिनो सीएम सिलबा कांदा इरांग नेमथगनी हाइबसि कुकीना अल्फ्रेडता हाइरकपगी पार्लियामेंट फोंदोकपा ओइरंबदी याय अदुबो सीएम सिनबा हारिबा वाफम असि कुकी सिंगी अपांबनी मसिदा इंडिजिनियस पीपल सिंगना यागद्रा सीएम सिलबा मतमदा कुकी सिंगदी तुमिना लेखिबा याय अदुबो इंडिजिनियस सिंगदी लान असिगे वारोइसिन पुरखिरोय थोकलिबा लान असि हौरकपा मतमदा लोसिन हौद्रबनिना हौजिति लान असिगे सोल्यूशन पुरकपदा अराइबा ओइरोय अदुमपु लान असिगे सोल्यूशन थिरोकनबा अमदी मतुंगदा अमुक हना असिगुंबा लान असि थोक्तनबा होटनबना हेन अफबा खोंथांग ओइगनि हाइनसु फोंदोरकली अल्फ्रेड अर्थरना असिगुंबा थांबिग वाफम असि कोइ थोदोयदोना नुंगाइतबा फौजै कोइ असिगुंबा एनआरसी कोइ चननबा होनरुबा एफएमआर लौथोंनबा होनरुबा दुगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा कुंता सिनबा यारोय हाइरुबा पॉपी थाबा थिंगलुगिदमक्ता सेन सिनगदबनी हाइरिब्रा कोइ सीएम सिलगे हक्ता मणिपुर इरांग असि लोइसिनबा ngamladra हाइबसि कोइ थमजनिंगे मियामना तालिबे एनआरसी की मतंगदा कोइ एमपी ना कोइ पार्लियामेंट दा करंबा मसि थंबिखिब्रा हाइबिखिब्रा लोइनना कोइगी कुकी की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरीबासी कोई एमपी अर्थरना सी डिमांड तौंदब ngamladra लोइनना कुमजाली सिंगनी सुपना निपांगी जुलाई 5 दगी हौना मणिपुर की महै मसिंगा मरि लेनबा महिरो सिंगी लूप ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अमक्ता याउना तोंगान तोंगानबा लूप 13 ना पुनसिंदुना सेमखिबा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन जोन डिमांडना चाइ असिगे जुलाई 5 दगी महिरोइसंग सिंग अमदी महिरोइसंग सिंगा मरि लेनबा सेक्टर पुमनामक्ता मखल अमतगी अयत अपन पिबिगनु हाइना संसिलक्लिबा खोंजंबो सगवतलदुना ngasi खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंगदा वकत मिफम चथखरे खा मणिपुर कॉलेज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ना कक्सिंग वारी पंजाब पलुमदा लेबा कॉलेज असिदा पांगथोखिबा वकत मिफम अदुदा कॉलेज असिगी सीनियर लेक्चरर वाई राजुना महिलोइसंग सिंगदा लुप कयाना पुबा थांबा ngamdaba सेलगी अमदी पोचोय कया पिगदबनि हाइना डिमांड तौसलकपा असि लेप्तना चथरकली असिगुम्बा फिबा मसिदा महै मसिंग निंथिना ताकपि तंबिबा ngamlaktaba kaya asi koknanaba लुप 13 ना एजुकेशन बु फ्री जोन ओहलो हाइना संसिलक्लिबा खोंजंबु सगतपा ओइना ngasiगी वकत मिफम असि पांगथोकपनि हाइना फोंदोरखि वकत मिफम अदुदा पुबा थांबा ngamdaba डिमांड तौबिगनु कॉलेज असिगी स्टाफ सिंगदा अकी अखंग पिबिगनु मरम चादना संखाइ तुंखाइ तौबिगनु महिरोइ सिंगबु इंगना चिकना लाइक तमहंजगे कॉलेज असिदा अफबा एकेडमिक एटमॉस्फेयर अमा सेंगोचगे मेक एजुकेशन अ फ्री जोन हाइबा
haina iba wakat warwal singsu paiki. Koi masing yang laba group mayam aman perkila pedegi wajah sing si hanya ki lan si dasu mamangi corona degi hongna mayam ki sen khabam wajana yamna wanar bamatam ni sigu matan jasida koi manipur kuna maki waina koi sangsan tara madina koi emokta all manipur college teacher se sunjauna to pa sata ke sangsan jasam jauna koi college sing education institution puna makasi koi free zone or view haiba sigum bawa kolon seda koina ngasigi sit importance ko pangdog sa bani School Women's College Kongkhampat Nambol Gita Tamlakpa Singi first semester 2024-2025 batch ki induction program ama college asigi indoor hall da college ki aikak na sin duna ngasi pangthokre Tharom do da School Women's College Nambol principal Dr. W. Robindro, Controller of Examination S. Chandra Kumar, Controller of Examination Human Rights Education Department ki Assistant Professor Dr. L. Mahindro Mitei, Aikaki Coordinator K.S. Napoleona Athoiba Mithungnen Singh oina saruk yaki. Tharom do da nauna tamlakliba Mahiroi Singh, Hana tamlamba Mahiroi Singh, teaching amadi non teaching staff singa sakhang makhang naki loinana oza singna wangang duna college asigi leiriba system sing nauna tamlakliba Mahiroi Singha khangminaki. Assistant Professor Dr. L. Mahindro na phongdokibada aikak na college asida tamlakliba Mahiroi kudingmak achangba mioi amamam oinaba pandam thamduna Mahiroi singna college asida hek changnakpaga teaching amadi nang teaching staff singa sak khangnanaba communication gap leitanaba college asigi chatnariba system khanganduna college ki atmosphere ga chusinnanaba thorom se pangthokpani haiki खेना बसिंग अदु कॉलेज के एटमॉस्फेयर दना करमाइन तौना लैगे अदुगा करी करी रूल्स एंड रेगुलेशन अदुगा मखोइना क्लास तौरप मतमदा करमना करमाइन तौदना फॉलो अप लाकदगे हाइबना चिंबा अदुगा हाना लेरमेबा साथी सिंग नौना लाइबा साथी सिंग अदुगा साथी अनोबा लाइबा मरक्सदसु यामना कोर्डियल रिलेशन अमगा लोइनाना मखोइदा फैमिली अमगी मेंबर अमा ओइना कॉलेज असिगी मपुंग भाबा खैगी क्लास चथाबा मतमदा यामना ममुत ताबा क्लासिंग चथाबा ngamnabagidamta pangthokchaba thoram Matang asida nungthulgi pau sanok saba loishinjari mi eng tabiri basingbu amukanna kurumjari.